بله هدي نزكي داوية بلتاني دبم تيا الكردي نوفي دا خويا يكو كردا كردي نزانه يعني كردي دباكو زيدا بوي نحس يابن ليه سال 2017 شاه جوانا ولاتين عربي بويا سال 2020 شاه جوانا سوري بويا وجي سال 2014 واجي وقت توب موديل كاردكه و بر همین دیزاینر نافداری دنیای پیش کشتک. نها جبو شاهجوانی جهانه که بناوی میس ارث لفیلیپینه و چه به آماده کاری تکرن که بچه بشتاری و پیش برکا شاهجوانی جی به حتی نها وزارت توریسم یا سوریه جی لسر کار دکن جبو که او به کاندیدا سوری جبو و پیش برکا جهانه او اینو نرتیا سوریه بکه قالك كتشكين دنياي ين جوان بيجمان و لو داري للسر تاجا شاهجواني شر هف بكن تيا ايرو مكرا ميفان اخوا الاستوديو مخواست هون ناس بكن خلق ناس بكن اف شاهجوانا ولاتين عربي ويا سوري على كنافي الكردي لويا يعني كرده وكيا تشيا مخواست ورا استوديو تيا بخير هاتي شوي باش سلاف جوارا بنجلك سباس دستي خوش شوي مصطلحات يعني چند قوت نازاني باشي بخير بخيراتي توني حالتي باشا خوش تيا مثلا از قريم من الكردي ديت تيا الكردي الكردي ما قلت كردي سوريا بله از کردا سوریه ما بله الكردا كدرا سوري حلب لازم بويا حلب عشت بحلب لعام از لحلب جیم بوم جو 15 سالی و لحلب بوم پشت را داویا سال خواه من لبیروت تمام کرو پشت را جیم من لگل ستایلان کار کر جبالكو چما بيجم حلب ازي الحلب بوم تل كدرا حلب بوي تل كدرا حلب شيخ مسعود بوي لشيخ مسعود كردانه ازي دسي سالان شيخ مسعود مام بشرا تشوم شارع الزهور سريان جديده مزبوط هي كلها راستا او نافچاینگی سر هفران او گله کرد لوا نافچاین دیمینن ناف برای شیخ مسعود كرديان دايكته بابتا كرديان دايكته والدك كردي ولا امي؟ نو بابا كردي ماما عربي باوی کرد دیامجی خلقی اف حلبه جواني اخوا تيا تج دي اخوا قرتي انج بابي اخوا جبابي اخوا؟ بابا الاثنين حلوين بس هر دو باشن لزیادتر از جوانی خو بیش بابی خور كردي گرتیه ند اخفين لا بابا بس كان بيحكي تاني باوی من به زمان کردی دا خوی لیش برکو دیا من عربه پرانیا هفالين گوتناوی به باين عربی كرد بود هبون لا حلب في البته هنه عندي اكراد قال لكن لسوريا جي ولفي داريجي وناس دوست من قال لكن هر وساز خازم باش زماني وانجي هي في جنا كرد جوانية جنا كرد دكودري دايا جمال المرأة الكردية ثقافته به چند داوی دا به جوانی لا شیبا دا و هر وسا به هزا وی دا قوام دبینن هزا جنا کرد جبو جنا كي تاني بس مثلا بجناوي بلند با رويوي جوان با مشاوي جوان با يعني افتيرا ويا كي دكاك وياك ببشاه جوان لا هل بت نا هلا اكيد جمال مذكور هل بت جوانی گرینگا و قال لك جوا قوام دبی سن شا جوان دیمک دفع گریدایی به شا جوانی وی لی هل بت دفع به چند داوی و برنامه و کات چکار به آمده بکه و پیشکش بکه هر وسا آرمان جوی چه به او همو بنده وینه دا کو شا جوان به برسكري كان كشكا كيرا تشيناكا مثلا كشكا شاه جوان با لا جبوه مثلا بروبلم درنا كيفن مشكلة تشينابن لا المرأة انا نظري يعني بنیرینا من تکشه چه نابن جبرجن به هزا به دل خوا به میجی خوا او بخوا هزا که جوانی الله شوید تهری يك داویه چاوا جواني خو بپاريزه جنك كچك چاوا دكاره جواني خو بپاريزه اول
اول شيء رشاقه تشتي پیشی دوه کو تم ورزشیه بکه خورنا خوشی لگوری سیستمه که به ناب تبله هوی بکه دوه پاراستنا لاش خو بکه هر وسا تندرستی خوشی به پارێزە هەر کەس دکارن وا بکەن چه ژن چه پیا دوه پاراستنا لاش خو بکن خورنا خوش ژنا کورد خود پارێزە جوانی خود پارێزە عنجد هل بدگلکه باشە تنها احتیمالە بچی فیلیپین ji bo ku beşdarî wê festîvala şahciwanî bibî Vêtnamê pardon Vêtnamê bibî baş e çi amadekarî hene tenha resmî kandîda Sûriyê اكيد بعد اسبوع ونص پشتی هفته ونی وکه بفرمیه مبری خو divê بدنوی wezareta siyahaya Sûriyê okê bike رح ناخذ الاذن البته ما دستوری جو وزارت چاندونه رو بستینونه و برای خو بدنه ویتنامه اف جی رکبریه که جهانی و یا 2020 دا بو از بریا آنلاین باشتار بن لوی جاره و به فاکتوری اما باشتار ببن و هلبت به نشته که حسام به و هجمار گلک به زیده 100 کسی تو دا باشتار ببن الموضوع شوي صعب مجار تخوا گلک حاضر دیدی کردی؟ زحمت و دفاع مدکاری Ji باشه mesela لبنه کرن tizaniş bû min çi meraqe yani keçek çawa xwe amade dike ji bo festîvala şahciwaniyê mesela tu ji nihava çi dikî ji bo ku te tevlî wê festîvalê bibî sporê dikî سبور هلبت ورزشی دکم انا بعمل سبور أكيد. روزانه از سپور دکم خورنا من یا بخوا باwarî تندرستیه tiya ku tê bibê şahciwan dîsa حصلت او ما حصلت بكفي انه جمرا نخمه کو از ورگرم یا نه ورگرم یا هری گیرین کو از کاربن بشتر من دناف صد ولتی دا و کچک کرد کرد بینی؟ بی دناف مثلا tu zimanê Kurdî nizanî te yani te tu xwe Kurd dibînî dema ku بندم از پوشمان دبم لا ما بس تما اوا لي tu أزا xwe Kurd خو dibînî بهز yani بكمة دواري زمان. keçeke Kurdî هذه فيري كردي هلبت از جنک کرد خود بینم ما که جنک کرد ايه هي بسيطه بس لی او تشتکی سمپوله دخوازم خوش کسی که نهار آمد كردستان یا بکو هر دبيني و بچه كردستان خوشه ايه تعامل خلقي بترى باشا بدونها تعامل خلقي بترى باشا مو انا اللي بحكي الناس بتحكي هلبت خلق دبیجاک و بحثاوی ملتی دکن و تيا کسنا الكردي واردن. تيا هيفي دكم تببيش جارة كدن ببي شاجوان وجارة كدن امتال فيدري بكن نيفان قالك سباس زور سباس ميرسي كلك زو دست خوش بی. بله